старинной мечети в селе Богатыр уроженцы ближайших сел каждый год собираются, чтобы прочитать молитву. Это традиция встречи односельчан, которая объединила выходцев 3 сел – Богатыр, Махульдур и Татар-Осман. Тамырларымыз Татар-Осман көйінде. Машиначылардан. Дедем не машина тамырлей. Бір вақтлары бұл машина тамырлей. Тікштіккен машина тамырлей. Бабамның еуі сақланды. Yakında men barıp çıktım anda. No, çoktan men bardım. Yakında bir ay kadar oldu. İşte bardım anda babam evine. Rahmetli Fatime Bitam. Apte kardeş Tatar Osman'dan mında ağa kardeşka Bogатыр koyuna kayga çıkalar. İsanem Musa'ga. Ana onların iki taşlı evleri var eken, uşunda evleri yok. Acafız degen bay adam var eken, mına camının yandan sol tarafka gitsen evi daha tura o Acafız ağanın evi. Ana bu Fatime Bitamız o Acafız ağada çalışkan. Onu balaban armut, alma, ceviz bahçaları olgan. Ana o bahçalarda o cevizlerini jiyip, onların temizlep, onların yuvup, jaydırıp, kurutup, ana öyle çalışa ekenler. Эдие Зет уже несколько лет собирает материалы для книги о родном селе. 70 Korandalıq koydu. Anam sağ olganda onu tarixini bana yazdırdı. Sokak. Bunun evi. Встречи односельчан в селе Богатыр проводят уже около 20 лет, собирая здесь уроженцев и выходцев соседних деревень. Жители этих нескольких ближних сел и раньше тесно общались, вели общее хозяйство и создавали семьи. Ebet, adet boyunca birbirine bardı keldi var edi, ebet konuşaydılar ve çok sımna bu uç koy ve gavur diye buna şundaki platini. Anda da men misal için men karbam Mahudurlıydı, Bitam Batırlıydı. Ama karbabamның, Setabla karbabamның kardeşi Kurtseyit o gavur dedi. İkisi demirciler ediler. Mahudur'da 4 sınıf var edi. Son 4. sınıfını bitirgen son Batırga netediler. 6. sınıfkaçı Batır'da okuydu. Babam Mahul'durlu olgan, anam Batırlı. Lakin yaşaganlar Batır'da mında koyun ortasına şimdi o magazin var. Magazin art tarafına улица Туристов 3 dep yazılgan babamların evi tura. Mahuldur, Batır, Tatar-Osman, Gavur hepsi bir yerde yakın birbirlerine olgan. Buğday, başka şey asrap bolam ekenler. Tütün asra ekenler. Hepsi tütünden uğraşa ekenler. Jayav ya da jayav dep araba sürep kolundan ya da atlarla öyle barıp gelirken. Tap Melitopollerge katına ekenler. Alma ap gite ekenler Melitopolge. Вот крымские яблоки привезли деп қоқысына чапшып келе екенлер. Өзлерін дүлбер алмаларына айланып бақмайып, Қырым алмаларын сатып ала екенлер. Одан да барып шыққан жек, арабаларда ярсы чүре екен, ал о бір қалғаны ете екен. Менің бабамın babası Tatar-Osman'dan, Bitam Büyük Özyenbaş'tan. Araları 1,5-2 kilometre. Babam balalıktan pek çok hatırlaydı. Pek çok Büyük Özyenbaş latifelerine cevap Büyük Özyenbaş'ta adamlar pek iyiydi. Şahacı, sabırlı, babam pek sabırlıydı. Pek terbiyalı adamlar. Из этих мест родом немало известных крымских татар. Среди них писатели Шамиль Алядин и Черкез Али. Потомки здешних крымских татар гордятся родными селами и стараются не пропускать встречи односельчан.